Congratulator lo msebenzi longaka kanye na ngisekela lakho deputy ngisebukela inkosi kule titulo lentibukile nami Mr Speaker ngilomunye lobeka khona kuleli bandla lebahlonishwa na umikiswa enkosini kanye na deputy niyobusiso ukudluta Mr Speaker siyabonga Mr Speaker ukuthi konke kuhambe kahle njoba sebachashwa ukuthi isystem elivela kangwane ikahle ngokuthi sithi sesendile lesikwendile la endlini kulo msebenzi lona nje ukubeka speaker na deputy bese kuba kuthi libandla leparlament maliphalamende bahlonishwa babese bathuma sigejana sebahlonishwa ukuthi bahambe baye kangwane ke bayothola sibusiso baqhuba speaker na deputy siyayibonga leyo system leyo ile system lenhle kakhulu bakangwane ke speaker bakhulume lokunyeni bakangwane bingonyama na indlovukazi kiyo imiyalo lekufuna speaker kanye na deputy lekufuna bahambe ngayo indlela yokuthi iparliament kuconductwa kanjani lokhu kwendeka kanjani leyo miyalo leyo ivakele itolo Mr Speaker sebavetile nalabanye ukuthi Mr Speaker linaye deputy nimhatshala savela asahlehlile khona la kangwane nawe nje uboyindvuna na deputy lapha uphinde ubuyela kuso sona leso sikhundla leso kuyasho ukuthi indlu kanye nesive nawo makhosi avela ayabonakala ukuthi nimadoda la ngasetshenziswa idumsile ke kunene Mr Speaker kusukela nje kuqala kwelikhetho lisaqala ngiyathemba sonke lokho silapha bakangwane bebaye bakhulume sibeze bakhuluma badumisa inombolo icala ekudumiseni inombolo ukuthi solo kwaqala kuba nelikhetho inombolo talonyaka betibonakala Mr Speaker ukuthi eMaswati aphumela wonke eMaswati ayabonakala ukuthi ayahambisana nalendlela lesiphila ngakhona singeMaswati indlela lesibuswa ngayo indlela lesenda ngayo tindvo lakangwane Mr Speaker idumsile ke kunene yawadumisele eMaswati onke Mr Speaker kulo msebenzi lomkhulu kangaka yaze yazivetela konke nama observers nalamanye ke ama institutions ama organizations la abe part of lo msebenzi ukuthi nabo badumsile ukuthi livela kangwane lokube solo siguva ukuthi kangwane kunje kepha kulelikhetho ubona ukuthi live lelinekuthula live leliphila nje ngaleyo ndlela leyo ukuthi alifuni ukuba nemsini isikhuthathile ke kunene Mr Speaker ukuthi le parliament le awuvele kumaintaineke leyo system leyo ukuthi live litawuthuthuka njengoba siphelele nje lapha Mr Speaker loyo naloyo bakhethiwe indzaweni lehlukahlukene uvetile lomunye nalapha ukuthi indvo lenkulu inkosi leyivetile ithi tena ilalela njengoba ushito nawe Mr Speaker ukuthi inkosi beyilandzelela lonke lelikhetho ibukela lana na bo social media la TV ukuthi bekhamba kanjani lekhulu lekuvetile ukuthi eMaswati lokhulu lebakhala ngako ingakhuleka interview bekuvela Mr Speaker ukuthi linyende lelithi bahlonishwa sibagcina langa simbeka sibagcina langa celebrate okumnandi kwabakhulu ukuthi kumcoka ukuthi sonke Mr Speaker lokusiphelele nje losiphelele kulendlu lehloniphekena kangaka Mr Speaker
ukuthi i-service delivery le makhaya abangasigcini laba Mr Speaker laba sikhethile nalaba si appointile bangasigcina ekuthenini basigcina lelo langa lelo no naloyo akafake leyo effort leyo Mr Speaker vele sene lokho lokufanele live litawuthuthuka likhule ngoba sonke singemaswati sonke siphila impilo yinye sonke siphansi enkosi yinye Mr Speaker. Ngithatha le thuba lekubonga Mr Speaker ukuthi nami ngigudluke ekuthenini bakangwane bakubusisile nikanye na deputy bafisela ukuthi nisebenze kahle nisebenze ngenhlonipho nabo bonke emalunga eParliament Mr Speaker. Siyabonga kakhulu.